Vrlo originalno ime. Sad, ako vas zanima što se nalazi u Bloody Diamondu, a i ako vas ne zanima, saznaćete. Rebel Gin, Martini Extra Dry, Maraschino, Monin jagoda, cjeđena limeta, narančin sok i kao dekoracija naranča dehidrirana perzijska ruža. Nju sam danas prvi put čuo i upoznao, jako mi je drago Ružo, nadam se da ćete i u budućnosti susretati, ako ništa drugo, barem u cugi. Drugi nam se koktel naziva šibenska čokolada, da ne bude sad chocolate from Šibenik. U šibenskoj čokoladi je, vjerovali ili ne, travarica. Orahova čokolada, čija travarica nego Šibenika, znamo ga. Što onda imamo još? Oranž bitter, čoko, kontrol, svega ima. Naranča, cikla, celer, cimet i začini. Da sam čitam prvo dekoraciju, mislili bi da sprema juhu, ali nije. Dakle, od dekoracije će biti naranča, cikla, celer, cimet i začini.